Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, я очень рад вас видеть на этот раз в Петербурге. Bapak Presiden, yang mulia Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu bersama Bapak Presiden di Санкт-Петербург. Мы встречались. Завтра мы будем принимать участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Besok kita akan ikut serta dalam sesi pleno SPIEF, Forum Ekonomi Internasional, И космос, и энергетика. termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini. Добро пожаловать. Selamat datang. Terima kasih. Dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Также я благодарю вас за организованную ранее встречу до момента моего официального вступления в должность президента Республики Индонезии. И очень рад, что сейчас появилась возможность провести мой... Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat.